शेताक्षोर्मस्ते रुद्रहितर् पशुपतये गणनायामावलिता रुद्रान् भूरूपाः पार्जन्याः ओम गंगणपतये नमः महेश्वराभ्यां नमो यथा सोदेशे भवत्सरिता ओम गंगणपतये नमः महेश्वराभ्यां नमो नमः पदाशिनाः शेतः शेताक्षोर्मस्ते रुद्राय वरुथमा सप्तः बासोदने विश्वरूपधूम संव्यासो विभावशो ओम गंगणपतये नमः अहो वस्त्रं समर्पयामि सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ओम गंगणपतये नमो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम मनोजूतजुखतामाज्यस्य बृहस्पति जिन्नामि मन्तनोत्वर्ष्टं जिन्नगुंसामि मन्दधातु विश्वे देवा संयमादयन्ताम् ओम प्रातिष्ठा ओमस्ते प्राणातिष्ठन्तु अस्ते प्राणाक्षरं तुजा अस्ते देवतमर्चायै मर्दय प्रार्थना प्राणप्रतिष्ठा विश्वे रुद्रानभूरिपाः पाठन्याः शुद्धोदशासोदेशे भवद्रिषा मंगलगणपतये नमः पंचामृत स्नान संपन्न पंचामृत स्नानान्ते शुद्धाभिषेकं साक्षादात्मा से संकल्प निहित भक्ति और मान और तारनो जोदानो दातानो धातारम अवांचानो सिस्टमो वस्त्रास्ताता और दातानो तलतो आंखमाय पाय संताता सम्मान में तुमया समान नमः तुम ब्रह्मया तुम सुतिदान दास्योति ब्रह्मत्यक्षं ब्रह्मासि तुम ज्ञानमयो विद्यामयो सर्वं एकं तत्तो जायते सर्वं एकं तत्तो सिद्धि सर्वं एकं सर्वमेति सर्वं एकं सर्वमेति तुम भोगिरापो लघु आज गणेश चतुर्थी आणि सगळ्या गोयकरांना गणेश चतुर्थीच्या खूप खूप शुभेच्छा। गणपती बाप्पाचे आशीर्वाद सगळ्या गोयकरांचे अशेच आसचे सुख आणि समृद्धी सगळ्या गोयकरांक मेळची आणि जी जनतेची सेवा करपाक लागून आमकां फुडें काडला ते जनतेची सेवा करपाक लागून त्याचे आशीर्वाद सदांच आमच्या फाटल्याचे आसचे आणि सगळे जनतेचे आशीर्वाद आमचेर आसचे। धन्यवाद।